Nakitulong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Sipausnem dang yai pinja sliang. Federation of Khasi Jantian Garu People Baridwa Mentagasngi kila penle me ka Sonapur Bulls Assam ha kjing lakai cricket final ka first B Soprang Cricket Cup ka plaplong Hamadan Sojer Khandai Mer Baridwa Riboy District hagani ka limpung ilakai la wan banye shimata di player bar ki club na Meghalaya bar Assam ki batibet kiba la wan banye shimata haru khan ritli ki club kabla penhun ye kinong penyat pet kinong pekai ya gani ka limpung namar ki club baro ki long ki bay climb ha Henry kebala pat ban poi chaka final kedai tang ka FKJJP Baridwa Circle Persha ya ka Sonapur Bulls hagani kijing penhap padai kini limpung ilaka la sakilang do usim karat marwet upaim ken siem kum u kongsan urang ba snong ka Baridwa u Yonis Narling kum sembut kongsan u secretary snong urek lapang president be secretary ka Sojer committee bargibe urang ba chongkathan aba phai chakijing ikon final ka Sonapur Bulls ka bla job ya kajing ikenting pisa na katos kala aila ya ke FKJJP bagan tiet ningkong kapal kamai chispa kanai pauron na ki kala rover ban hap no saw wicket apala day pat kapali ban wan ban be ya kate thong ka Sonapur Bulls kala la bagan kamai tang chispa sauron haden bakala la hap no pra wicket na borok ki kala over pat kane kala plong ya ke FKJJP bagan job ya kini jing hun final na prop neuron ban kursun don ya nam ladu rengkat baka song pisa kabalong saupo haja tingka और कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 जोरदार तालियां ये सुना और पहले ये ट्रॉफी उसके बाद मेडल जोरदार तालियां जो सपना इंडस्ट्री के दिन kai kene ka B Soprang tournament cricket tournament ang kawai nat kawai kui ping but kalong ro kawai ka pi ka sap kene ki player no ka Sonapur ber ka PGP te gerak ni hala ka sap don berjab don beren kata dai ka don ren din kai ko ko bosong te Impokrian ki nang job congratulation ni ko bade ki barem ro persen biang ko ka dikai teman kita ke por job creation get bored and hungry come put our minds to rest need something quick and easy got no time to wait something delicious something different from the rest it's so delicious delicious wanna get something yummy just get some yummy 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 Yummy noodles, the perfect snack partner.